aja ya. Detik-detik terakhir menjelang azan zuhur. Masih bersama Gasari, ada bareng Aldi Warasya. Aus. Monggo Aus yang punya lagu. Yang punya lagu silakan. Gedang remang-remang Bos Uus di sorker sempiduna tempat warung ketenang pelayan nih kurang rambutnya apa aus aja dong tumpahkan nih motor goyong alasannya ngopor kedong nyatanya sih ngasor nih ngepupur medong aus jauhnya lagu ayah repot jauh dua lagi pengen apa aja gede hilang saya kemana ya aus kemana goyong kemana? Ning batok sinternya tok aduh kan itu alasannya ngobor kedok aus padahal sih nyosori bubur bedok aus lupakan motor goyong di batok sinternya alasannya ngobor kedong nyatanya sih nyosor nih ngebubur menjauh